Trigaugi Nfsa rice ki maramda hena ubiriba matam sana Nfsa rice yendaba adugi maramda aina tanja si laujaraga Trigaugi area sing sida lairiba kogi 23 fps shop sing sida karamaina karigi damakta napsagi cheng yenbasi thengthagribno haibagi clarification si tanja si laujaraga media ki kuthangda jinau sing kuthangda aina praja miyamda yahunjaning mani sigi genesis se ahanba akoigi last year da honorable chief minister gi residence da public meeting ama tawba matamda akoigi Khetrigao area gi imaibel kharana Khetrigao area da akoigi September 2023 amadi October 2023 gi napsagi cheng se phangde haina moina complaint tawbirakhi complaint si phanglaba matungda akoina matter si akoigi district supply officer Imphal East ki area oibanina akoina mangonda mayamna imaibel mayamna September amadi October 2023 gi cheng phangde hairibisi yengsin biu haina akoina mangonda direction pijagi direction si pizaraba matungda DSO Imphal East na akoigi Khetrigao gi napsagi allocation cheng si November dagi haujare haraga November tang 10 da akoida state godown sida matam khara thamjage akoigi field da Khetrigao da cheng phangdribase inquiry tawram matungda cheng si praja singda pijage haina letter ama ibirakpadagi akoina su permission pizare hairaga November dagi hauraga November 2023 dagi hauraga Nfsa cheng si state godown sida thamjarakpani makha tajarakpada akoigi DSO Imphal East na November 2023 da order ama thokpire akoigi imaibel singna complaint tawraiba September 2023 amadi October 2023 gi Khetrigao da cheng phangde haribise inquiry tawdanaba magi makha da leiriba official sing chalalle inquiry asi 1st December amadi 2nd December da DSO Imphal East ki staff singna chatlaga Khetrigao da tawiki report adu tang December ki tang 5 da DSO da submit tawiraki report tu samlappa ai highlight tawjage horen media gi chinlaw singna aina che singse sida compile tawjare photo karika lawbi ba yagani staff singna chatpiraba matungda official singna Khetrigao da chatpa December 1st amasung 2nd da chatpa matamda phangbasi koigi Khetrigao da napsagi cheng se yam regular oina yende aduga miyamna September 2023 amadi October 2023 ki cheng se phangamde secondly haiba beneficiary singse napsagi beneficiary singse as per rule di beneficiary masa da beneficiary masa da card si paijagadubani adubu field verification chatpa matamdadi card singse agent singna paisalaga leirame beneficiary masa da card singse napsagi koi ration card singse amta leiramdre then aduna in conclusion the staff singna koi APS agent singse Khetrigao gi magi duty sing magi responsibility sing mana rightfully tawdre habisi report tawire report ase koi dasu DSO Imphal East na submit tawirei submit tawiraba matungda DSO Imphal East na makha tarakpada SP Imphal East ta akoigi December ki tang 13 da akoigi letter ma submit tawjai letter sida DSO Imphal East na submit tawjaribsi akoigi Khetrigao da APS agency se magi tawkham thokpa official magi tawkham thokpa duty sing tawdre miyam gi cheng matam chana pidre haiduna logi matungina lairiba lamgi logi matungina moisibu book tawbiu action lokhat piu aina SP da DSO Imphal East na December ki tang 13 da letter ma submit tawbire letter si submit tawraba matungda akoigi police ki inquiry se akoida March ki tang 2024 gi March 2024 da akoida DSO Imphal East tamu phangjaki inquiry report asi akoini yengjaba matamda inquiry asi Porompat police station da leiba
कोई ऑफिशियल अमा हाई तारे मोहम्मद कुदूस अली सैयद एसआई अमना तौबीबा माली महागना इंक्वायरी सी तौबीरब मतुंगदा एसपी दा सबमिट तौरब मतुंगदा एसपी ना डीएसओ ऑफिस दा तांग कुन मार्च की तांग कुन 2024 दा पीबी रखी रिपोर्ट सिदा इबी रखी बदोई समलपना हाईलाइट तौजगे रिपोर्ट सिदा पंबी रखी बसिंगसी खेत्रीगांव एसी दा एनएफएसए की राइसिंग सी मतम चाने येली सेप्टेम्बर 2023 अमदी अक्टोबर 2023 की चेंग बेनिफिशरी सिंग दा फंगले एनएफएसए कार्ड सिंग बेनिफिशरी मसा मसा दा लई अदुना अखोगी एपीएस एजेंट सिंग ना मोगी पब्लिक प्रॉपर्टी बु लाना सिजनबा अदुगुंबा करीमत लेते हाइना पुलिस रिपोर्ट सिना अखोई कम्युनिकेट तौबिरखी अदुना पुलिस रिपोर्ट सी तांग कुंदा फंगजबनी मार्च की अदुना सी फंगजिंगी 1 डे एडवांस 1 डे बिफोर हाई तारे 19 मार्च 2024 सिदा याम नुआइतबा थौदोक अमदा अखोई हाना सुइना हाइजगिबदु ऑनरेबल एमएलए खेत्रीगांव अमदी मागी यामलबा सपोर्टर सिंगना अखोई डीएसओ इम्फाल ईस्ट ऑफिस चंगसिलक्तुना महाक अमदी मागी डीएसओ अमदी महाक की लेरिबा स्टाफ सिंगु इंटिमिडेट तौबा किहनबा धमका तौबा क्या पाइखट की डीएसओ मसामक कुसु हाट के हाइबगी थ्रेटन भोग तौबिगी मसीगी मयामदुना योमसिलगा मागी ऑफिस दा नुमितुदा प्रेशर तौरबा मतुंगदा ngसागी अखोइना तांग कुंदा फंगदबा पुलिस रिपोर्ट से सी इंक्वायरी रिपोर्ट सी ngसागी मोहम्मद कुदूस अली सैयद हाइबदुनादी तांग 53 दा पिसिलेबा हाइबा तांग 53 की रिपोर्ट सी पाइरे हाइरगा अखोइदादी कुंदा फंगजगदौरिनिको सी नोइगी चेंगसिंग सी लोइना फंगले हाइरबनेना अखोइदा नोइ यूसी दो सबमिट तौरो हाइना प्रेशर अकनबा तौबिगी अखोइगी डीएसओ इम्फाल लिस्टा अदुगा ऑफिस ता मयामना घेराव तौरगा पब्लिक ना प्रेशर दी अदुगी मटिक पीरबनेना मखोइ चटलो याद्रबनेना अगस्त ने सितंबर ने अक्टूबर ने 2023 की यूसी से कोई मतमदुदा लेबिरिबा कोई एसडीओ पोरोमपाटना डीसी डीएसओ इम्फाल लिस्टा नुमितुदा 19 दा पिसिन बिरकी अदु पीरबा मतुंगदा खक कोई ऑनरेबल एमएलए अमदी मागी यामलबा कोई एजिटेटेड ओइरबा मागी सपोर्टर सिंगदु ऑफिस तगी चटपीगी अदुना सिदाइना हाइजनिंगबसी हारिबा यामना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सी डीएसओ नसु नुमितुदबुदी रिपोर्ट हौद्रगसु नेक्स्ट डे दा डीसी दसु स्माइ तौदना अखोई ऑनरेबल एमएलए अमदी मागी यामनो सपोर्टर सिंगना लागा आई ऑफिस ता स्माइ तौगे हबसी माना सबमिट तौबिकी रिपोर्ट टू सिदसु हागना पुजरई मयामनसु कोना फोटो कनो तौबिबे यागनी सिगी मखा ताजरकपदा सेम मंथ सिदा मार्च सिदा अखोइना नफसा की चेंग से अखोई लाभ सत्तनबा हाइदुना 38 मार्च सिदा अखोइना चेंग सी डीएसओ इम्फाल ईस्ट की मागी ऑफिशियल सिंगना ट्रांसपोर्टर गा लोइनना अखोई इम्फाल ईस्ट ता लेरिबा सोमुंगी एफसीआई डिपोदा लोड तौरगा अखोई स्टेट गोडाउन दा हानादगी थमजबदु माइना लोड तौरगा पूनबा हाइना तौरिबा मतंग तांकक्तुदा अखोई ऑनरेबल एमएलए खेत्रीगांव अमदी मागी सपोर्टर सिंग मागी नॉमिनीसु यावरगा सौम मुंगसी एफसीआई डिपोसिट लाए हैरगा अखोई मार्च की चेंग सी फोर्सफुली पुबीख्रे हाइरिबा फोर्सफुली लौगिबा चेंग सी अखोइना हाना ममांगदसु अइना प्रेस ब्रीफिंग अमा तौजगिबिदुनी अखोई कंसर्न ट्रांसपोर्ट कंट्रैक्टर पीके एजेंसी कवि इम्फाल ईस्ट अखोई खेत्रीगांव दिल तौरिबसी मानसु लमलाई पुलिस स्टेशन दा सुमाइना अखोइना चेंग सी स्टेट गोडाउन दा पुजगे हाइना तौरिगाई मतमदुदा ऑनरेबल एमएलए मागी नॉमिनी अमदी सपोर्टर सिंगना लागलगा फोर्सफुली पुख्रे हाइदुना माना एफआईआर पानबियु हाइना माना एप्लीकेशन सु थारे महाक्ता नतना कोई डीएसओ इम्फाल ईस्ट नसु सुमाइना चेंग स्टेट ता गोडाउन दा पुगदबसी फोर्सफुली ऑनरेबल एमएलए अमदी नॉमिनी अमदी मागी सपोर्टर सिंगना पुख्रे हाइबसी मा पुलिस स्टेशन दा एफआईआर पानबिनबई दमक्ता एप्लीकेशन थार मतुंग दा एफआईआर अमा अखोई पुलिस डिपार्टमेंट लौखटपिगी एफआईआर अमा लौखटपिरबा मतुंग सिदा तांग अनीदा मार्च तांग 30 गिनी दुगी इंसिडेंट दुना अदुन अप्रैल की तांग अनीदा एसपी इम्फाल ईस्ट नसु अखोई इंसिडेंट दुगा मरी लेनना एफआईआर अमा रजिस्टर तौरे हाइना अखोई ऑनरेबल एमएलए सी अखोई मणिपुर लेजिस्लेटिव मखादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अमा ओइबनिना अखोई सेक्रेटरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दसु इंफॉर्मेशन दु
furnish tawjaki aduga akogi honorable speaker gisu miyeng tabinaba haina letter du da request su tawbiki letter du su sida aina pujari mayam keno tawbibagi hingbinabagi damakta hari gai matang sida akogi hujiki chithi tang ani dane aduna mamangi police report di akogi march tang kunda akoi da phangja police report di September October 2023 gi cheng du so khetrigaw gi miyam na beneficiary sing na phangle habisi pibi rakhibani toigi basung kogi April gi tang ahum sida akogi women organization taruk mukna DC Imphal East representation ama thabire representation ji gai samlappa point khadang panjage horen sida copy sing budi ujarei representation sing da haibasi hujik hujik phawba akoi September 2023 amadi October 2023 gi Nfsa gi chengse ketrigaw da phangdri secondly kogi ngasai yaina panjakiba Mohammad Kudus Ali Sahed haiba kogi police officials na submit tawbirakiba inquiry report si lali aduna masi both print amadi electronic media da clarification amantang PBU haina su panbiraki. Then thirdly hariba beneficiary sing sida Nfsa card sing se masa da sinabiu amadi makha tarakpu aina akogi November 2023 December 2023 January February amadi March 2024 gi chengbusu athu matamda akogi official kaf NPD official singi makha da yenbiu haina request thabiraki aduna DC Imphal East request phangjaro matungda akoi du su phangjaro matungda akoi administrative department da khana jaraba matungda akoi tang manga sida koina DC da communication ama tawjai DC da koina communicate tawjabasi koigi March ki tang 13 da honorable MLA Khetrigaw amadi magi nominee amasung supporter singna koigi official singdagi FCI depot dagi forcefully fugiba chengdo recover tawnaba steps lokhat piu. Then secondly mayamna su submit tawrakpa koigi police report hanagi March ki police report to amutang re-verify tawnaba adugisu arrangement tawbiu haibase ko request tawjagi. And thirdly akoina communicate tawjagi bisi yenriba cheng singse akoigi November dagi horaga November December akoigi January and February March ki di forcefully publikramina hariba cheng singse akoigi district supply officer amadi magi staff singi makhada educate security yauraga akoigi Khetrigaw da leiriba akoigi local club sing adagi civil society sing siga liaise tawbira matungda atuba matamda yenbinaba haina koina DC Imphal East su communicate tawjagi April gi tang manga sida si April gi tang manga gi chithi si hek DC Imphal East na phangiraba matungda DC Imphal East na order thokbigi order soi pujare order thokbi basida ahan bagi oina koigi FPS shop number 93 amadi 95 93 sina koigi kongboda leiba KYO club ta aduga 93 sina koigi OYO club sida koigi official sing adagi laikai gi civil society sing yaubiraga yenbinaba haina order thoki follow jabu oina DSO Imphal East amadi magi official sing staff sing na cheng koigi tha mari gi cheng se puraga chacharuba matamda akoigi hariba beneficiary sing sina cheng si yenba matamda masa gi ration card sing du puthokpa ngamdre ration card sing si mokoina haibdi hanagi APS agent sing na paise laga leire aduna akoigi di card yaude bida cheng PBO haire plus akoigi honorable MLA gi alleged supporters haitare moina laaga akoigi cheng yeliba official singda disrupt tawnaba honaba akiba khanganba adi chengbu forcefully fo pugena tawbadagi cheng se yenba ngamdana koigi official sing se halaki haiduna asmaina cheng mayamgi damakta cheng yenjage haina chalo official sing se asmaina disruption tawbadagi yenba ngamdana halae haibase DSO Imphal East su DC da amuk report submit tawjagi report su pujarei mayam horen keno tawbiu aduga makhata na amuk
चेंग से अमुक अखोई येनब अमुक अखोई 93 हुजिकी कोंबगी दुदा चेंग से अमुक येनब सेकेंड टाइम सु अमुक तौजगी होनजबसिदा अखोई स्टाफ सिंगना कार्ड सिंग से पोरकु मतमदा अखोई डुप्लीकेट कार्ड है तारे राशन कार्ड से डुप्लीकेट होइबा क्या चिंगनब डुप्लीकेट नि हाइना चिंगनब राशन कार्ड क्या डिटेक्ट तौबिरकी डिटेक्ट तौरकपदगी अखोई करी है तारे इम्फाल ईस्ट की DSO सिना अखोई अप्रैल की तांग कुन मापन सिदा प्रेस बोट अखोई प्रिंट मीडिया की थ्रू दा अखोई नोटिस अमा इशू तौजगी नोटिस तुदा अखोइना पंजखिबसी DSO इम्फाल ईस्टना पंजखिबसी अखोई 23 अखोई APS एजेंट सिंग दा लैरिबा कार्ड सिंग से वेरिफिकेशन तौरब मतुंगदा चेंग येनबसी अमुक रिज्यूम तौजगे अदुना लैरिबा पब्लिक जनरल पब्लिक खेत्रिगाउदा लैरिबा अखोई बेनिफिशियरी सिंग कार्ड होल्डर सिंगना चानबिदुना मसा मसागी लैरिबा Nfsa कार्ड सिंग दो वेरिफिकेशन की दमकता अखोई DSO की ऑफिस दा मे की तांग तरुक फौदा सबमिट तौबिरऊ सबमिट तौबिरा मतुंगदा यामना अथुब मतमदा वेरिफिकेशन तौजरगा मियाम की फंगदब चेंगदो येंजगे हाइना कोई नोटिस सिदा इशू तौजगिबनी नोटिस से इशू तौजरब मतुंगदा तांग कुमापन नोटिस इशू तौजरे मरक सिदा अखोइना मतम ngaibsida अखोइना अखोइगी 1 जून सिदा जून तांग मंगा फौदा सबमिट तौबिरोन हाइने 1 जून सिदा ngsaigi अखोइना स्टार्ट तौजरुबा 95 APS नंबर 95 तमु चेंग येनबदु कंटिन्यू तौनबा हाइना चचरुबदुसु ngsaigi mamangda तौबुगुम कोई एजिटेटेड क्राउड सिंग हाइतारे अदुना कोई स्टाफ सिंगदु येहनबिरक्त्रे इलहनद्रबनिना कोई 14th जून 2024 सिदा DSO ना नोटिस अमा इशू तौबी नोटिस सिदा हाइजबसी हारिबा येनरिबा चेंग सिंगसे खेत्रिगाउदा लैरिबा चेंग सिंगसी येनदबा चेंग सिंगसी कोई अनौबा APS एजेंट सिंग खल्लबा मतुंगदा अदुगा येंजगनी हाइना महांग इन्फॉर्म तौबिकी मतंग सिना पंजनिंगबना ममांगी APS एजेंट सिंग की टेन्योर दी 31 मार्च 2024 दा एक्सपायर होइग्रे अदुना मखा ताबु हुजिकती 31 मार्च की मतुंगदा येनगदबनिना अनौबा APS एजेंट सिंग खल्लबा मतुंगदा कोई लहुद्रिबा चेंग सिंगसे प्रजादा मोगी खुथांगदा प्रजादा यहनजगे हाइबसी माना नोटिस मा इशू तौबिकी इशू नोटिस इशू तौरबा अखोइगी तौरगा तौरब मतुंगदा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट APS एजेंसिंग खन्नबा कमिटी DC ना चेयर तौबा कमिटी लई नोटिस इशू तौरब मतुंगदा 15 जुलाई 2024 सिदा इम्फाल इसकी खेत्रिगांवगी एरिया यावना कोई APS एजेंसिंग की अनौबा APS एजेंसिंग की ऑर्डर थोपीगी ऑर्डर से थोपीरब मतुंगदा कोई DSO अमदी मागी ऑफिशियल सिंगना येलौदब चेंग सिंग अदु येननबा पब्लिक सिंगदा थुंगनबा अखोगी प्रिपरेशन दो हौजरकी मरक असिदसु मयामनसु हेन खा निसिंग बिरंगनी जुलाई की तांग कुलुमदोइदा अखोई ऑनरेबल MLA खेत्रिगावना कोई चेंग फंगदबगी मतंगदा रैली अमसु ऑर्गेनाइज तौबिगिबनी मयामनसु हेन खंबिगदबनी खंबिरंगनी हाइना आइना खंजै अदुना हाइबा एजेंसिंग खल्लब मतुंग सिदा अखोगी DSO इम्फाल ईस्ट की ऑफिशियल सिंग महाग यावना मोइना एवरी APS की अखोगी लैरिबा कार्ड सिंग सिगी डाटा अमा सेमजरे अखोइना मयामदा करमबना सेंगे सेंगदे हाइबदु कनो तौबनिना स्माइना अखोइना बुकलेट अमा सेमजरे खेत्रिगाउदा लैरिबा 23 APS शॉप सिंग सिगी अमखक आइना पुजरकपनि सिदा यावरिबा करमबा कार्ड सिंगना अखोगी ऑफिशियल रिकॉर्ड की मतुंगिना ऑथेंटिकेट ओय अदगी करमबा कार्डना आधार ऑथेंटिकेट तौ मतमदा रिजेक्ट तौरी करमबा कार्डना ngsaigi अखोइना हाइजगिबा 29 अप्रैल की नोटिस ता अखोइना रिक्वेस्ट तौजगिबा कार्ड टू सबमिट तौरक्तबनिना अखोइना अदु नॉट सबमिटेड एंड थमजबदु एवरी APS एजेंट की स्माइना अखोइना सेमजर मतुंगदा अनौबा APS एजेंट सिंगसिदा हाइरिबा APS वाइज कोई डिटेल सिंगसे DSO इम्फाल लिस्ट सेमजबसी मयामदा पिजरगा चेंग से अखोइ मुक येनबा हौनबा मुक स्टेप सिंगदो मुक पाइखतजर मतुंगदा कोई चेंग सिंगसी थानी की अखोगी था निपानी हुजिक येंदना लाइरकपसे खेत्रिगाव एसिदा आई अमतंग हाइजगे अखोगी नवंबर डिसेंबर 2023 नि
January, February, 2024 gina January, February, April, May, June, July. March ki di hana koi honorable MLA na amadi magi supporters sing na forcefully publicre. Aduna hariba yelhauda koi state ta lairiba thanipan sigi manungda ani amadi koi hujik phauda yenba loijagre ani amana hujik ongoing oijari aduga ngasi su lemhoriba 4 months e akoi state godown dagi kanna hapchari aduga athuba matamda prajada akoi distribute tawjaragani asi yelipse dum continue na leptabida yenjaraga ngasi su koi Khetrigao da dum cheng makhata ne yenjari aduna hairiba lemhoriba mari sisu ngasi su uji uji su lot tawjari asina leptana dum yenjaraga prajada akoi gi beneficiaries singda koi phangjanaba honajari haibasisu ai thamjaningi then siga mari leinana ngarangi nungai taba incident amaga amu ai mayamda thamjage March ki 19 da